Umugenzuzi mukuru w'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu GMO, Nadine Umutoni Gatsinzi, yatangaje ko mu mezi 6 ya mbere ya 2024 abangavu barenga ibihumbi 10 babyaye batararenza imyaka 18 y'amavuko. Muri abo kandi harimo abari munsi y'imyaka 14 bagera kuri 55. Ibi yabigarutseho kuri uyu wa 30 Nzeri 2024 hari mu nama rusange ya 23 y'inteko rusange y'inama y'igihugu y'abagore. Ikibazo cy'abangavu baterwa inda ntikirabura kuri gahunda y'abaganira ku iterambere ry'umuryango n'igihugu muri rusange, kuko ari ibikorwa byangiza ahazaza habo. Umugenzuzi mukuru wa GMO Nadine Umutoni Gatsinzi yagaragaje ko hakiri imbogamizi nyinshi zibuza abagore gutera imbere, zirimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Yagaragaje kandi ko abangavu baterwa inda ari kimwe mu bikwiye guhagurukirwa kuko imibare yabo igenda yiyongera. Iyi mibare igaragaza ko muri abo babyaye harimo 55 bari munsi y'imyaka 14, bivuze ko bafite hagati y'imyaka 12 na 14, mu gihe abagera ku 2446 bari hagati y'imyaka 14 na 17. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kandi Konsole Uwimana yagaragaje ko bitumvikana ukuntu bakomeza guhishira abatera inda abangavu nyamara bangiza abana bose badatoranyije. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 abangavu bafite imyaka iri hagati y'10 na 19 babyaye bagera ku bihumbi 19,406. Imibare igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 abangavu batewe inda zitateganyijwe bari 17,331. Umubare wazamutse cyane mu myaka yakurikiyeho bagera ku 23,622 mu mwaka w'ibihumbi 2019, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2020 wageze ku 19,701. Bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2021 baba 23,534. Kandi tubabwire ko inama y'igihugu y'abagore itangaza ko ingengo y'imari yagenewe ibigega by'abagore muri buri karere yongeye gusubukurwa nyuma y'uko yari yarasubitswe kubera ubuvugizi bwagiye bushyirwa mu nzego zitandukanye. Ingengo y'imari ngo yongeye kugaruka. Tugiye kubibaza mugenzi wacu Jean Paul Maniraho uherereye ku nteko ishinga amategeko ari kubera inteko rusange y'inama y'igihugu y'abagore. Maniraho, wiriwe neza? Wiriwe neza Shadia. Ibijyanye n'iki gikorwa, ese iyi ngengo y'imari yagarutse, bavuze ko impamvu igarutse ari iyihe, hanyuma igiye gufasha abagore bo mu karere mu turere dutandukanye gute? Urakoze Shadia, ariko niba unyemereye reka mbanze wenda nibutse ko iyi nama rusange y'inama y'igihugu y'abagore ari ku nshuro 23 bateraniye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, barabarirwa mu 150 kuva ku rwego rw'abahagararira abandi mu turere kuzamura kugeza ku rwego rw'igihugu. Ariko hari n'abayobozi b'inzego zitandukanye nk'uko twahoze tubigarukaho. Perezida w'umutwe w'abadepite niwe wayifunguye ku mugaragaro, minisitiri w'umuryango nawe ari hano, n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye bagiye baganira n'aba bagore ku cyateza imbere abagore no mu gukemura ibibazo by'igihugu. Ariko nk'uko warumbajije Shadia, reka wenda tujye ku ngingo ijyanye n'ibi bigega by'abagore byasaga nk'ibyarasubitswe. Ndi kumwe na umunyabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore yitwa Jacqueline Kamanzi, mbivuze neza? Mutubwire mu by'ukuri ibi bigega byari byaragenze gute, ko twahoze tubyumva uyu munsi bavuga ko ingengo y'imari igarutse, ubundi ibigega byari byarabaye iki? Murakoze cyane RBA kuduha uyu mwanya ngo tuganire dutange n'ubutumwa. Ibigega by'abagore ni amafaranga abagore babonye kera mu gihe cyo igihugu cyacu cyari kivuye mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi na gahunda yo kubohora igihugu cyacu. Hari ubuzima bukomeye bukakaye ku banyarwanda bose, ariko abagore by'umwihariko bamwe bari basigaye bareberera imiryango badafite abagabo bafatanya. Kubera ibyo byose nari mvuze haruguru, hari gahunda yo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe, gufasha imiryango. Ubwo rero hari amafaranga yagendaga atangwa agashyirwa mu bigega, abagore bakayakoresha mu buryo bugaruka, ari nka revolving fund. Rero kuva icyo gihe hari uturere twayakoreshaga, ariko hari n'uturere twayakoresheje ararangira, ku buryo
hamaze igihe kinini tuyakurikirana. Ayo mafaranga yahoze ari mu byahoze ari amakomine gahunda yasaga nk'iyahagaze. Gahunda yasaga nk'iyahagaze, aho yarari ntabwo yakoreshwaga. Turayakurikirana rero, ubu yaragarutse agiye gusubira mu turere. Hari uturere twahujwe, hari amakomine yahujwe, hakaba harimo akarere mu by'ukuri kamwe uyu munsi. Ubwo rero ayo mafaranga yagendaga agaruka akajya mu karere kahuje ayo makomine, noneho abagore bakayakoresha. Amafaranga y'abagore yagarutse, niba nakurikiye neza, ubu ngubu ku ikubitiro ni miliyoni 126, ariko hari abagore batarabashije kugarura ayo mafaranga yari yaragiye mu mishinga yabo. Twaze twumva nk'aboroye inzuki, biti bigira ibibazo bya zanda twagiye tubonye. Biraza kugenda gute ku batari bashije kuyagarura? Hanyuma munatubwira mu by'ukuri imishinga iri imbere ihaze gute, biraza gufasha iki abagore? Ayagarutse mu by'ukuri nayo muri icyo gihe cya kera. Hanyuma hari andi mafaranga, ntabwo tureba ahantu hamwe gusa, kuko inama y'igihugu y'abagore ni urwego rukora ubukangurambaga, rugakora ubuvugizi aho bibaye ngombwa. Mu rwego rw'ubukungu rero tubona ari ngombwa cyane ko abagore bagera ku mari, bagakora, bakabyaza umusaruro imirimo yabo, bigafasha guteza imbere imiryango n'igihugu muri rusange. Rero avuye mu bigega namwe, ariko tuzakomeza no gushakisha uburyo hirya no hino kugira ngo nk'abo bahuye n'impamvu zitandukanye. Hari abahuye n'icyorezo cya covid, imishinga yabo iracumbagira cyangwa imwe iranapfa pe. Hanyuma hari abahuye n'ibyo bibazo mwari muvuze by'ibyorezo bitandukanye, ugasanga imishinga yabo ntigikora. Abo bose rero, abo bose tuzakomeza tubakorera ubuvugizi. Shadia, dusoza, ni ukuvuga ngo abahombye bifatika, uhitabye Imana, ntabwo umuryango uzaryozwa, bazareba mu by'ukuri niba ubwo bushobozi budahari bafashwe nyine n'icyo n'inama y'igihugu y'abagore ibereyeho. Ariko nakubwira ko twabyita ko ari nk'inguzanyo izaba iciriritse ku buryo itazabarenza 2% naramuka abaye menshi. Ubwo ibindi wenda twaza kubigarukaho mu makuru arambuye. Shadia, arakoze cyane, Imana iraho.